Hayi, injalo ayijiki uma isinje. Awu, laqala laphuma. Yeah, bafowethu. I told you I'm changing the game. Now I'm going deep in healing. Vele ngiyagcwalisela. Abanjani abantu abathi mabefika bahlushwe into ethize? Ngisho ngababoma ngithi into. Ngoba phela kumele usitshele mawazi. Khona into ehlupha abantu ebese mabeqala bathi bayilungisa bebodwa bawumndeni ingenzeki. Ethi badlula kwisethenjwa ingenzeki. Ebevele bafike kumuntu othizeni ebese lo muntu ngokuxoxisana nabadala, ngokuxoxisana ngomoya, ngokuxoxisana, yangizwa ngithini? Angakafiki ukuthi khona into ekumele ayenze, ngokuxoxisana ngomoya, ebese umoya okanye lento iyathobela, ithobele into. So kwenze njani bafethu? Ngoba phela lowo muntu loyo mayisefikile uyenze leyo nto leyo ebese lento emhluphayo yamkele zu wena wabona indlovu ihlala phansi. Zizovela izingqoyi bafowethu, injalo nje.